Sinahan tiang rin babawasan duwe pantaraning semeton. Enggih kaping ajang ring linggih ide sesunan sane melinggih meyoga riki sane sembah subakinin titiang. Ring angganin dane jero mangku lanang istri sane sucian titiang. Para ulama nalar Bapak Nyoman Giri Prasto sane mustika yang titiang. Bapak Imade Dirgo nalar sane mustika yang titiang. Penuntun ring Yayasan Mandala Suci Bapak Nengah Atmajo sane pisingihin titiang. Tan sah-saha tan tuno baktian titiang majang ring ratu semeton titiang sinareng sami sane nentan meresidayang titiang carces ki kekalih sepengaruhnya sane tresno sihin titiang. Sedurung titiang pacang ngatur-ngatur akidik mantan nganutin trestan duwe pinirin rugrayang titiang ngarcana sarining pamidi merarapan antuk nyakupang piranti kare kalih puja pengeras titi sembah sidimandi pengastung kare panganjali umat. Om Swastiastu. Melarapan antuk nyakupang piranti kare kalih puja pengeras titian dumugi pangihin titiang semeton titiang sinareng sami para ulama nalar mangde kena rahajeng labda karya lulut asih tan kahanang dinding kasungkawan ri sejeroning suwawisme anggo duwe suang-suang nalar nenten lali titiang ringgalah sane dahating ngautama puniki titiang ngaturang paramu suksmaning mana paramu suksmaning idap angayu bagyo duaning semeton titiang para ulama nalar sampun gargito ring sejeroning jenano napak cokor iki genah titiang ring Pesraman Agung Mandala Suci. Rahina mangkin titiang sane kepaku sare saha kapitlas jaging witanan atur mangde nenten sekadi penikan anak elingsir weruh ring rupo tan weruh ring ngaran pangten sekali sepunika titiang mewasta ngurah panda titiang pinato humas riki iki wenten penuntun titiang sampun wenten rika alar wenten jero mangku pinaka jero mangku riki lan ketua umum yayasan titiang jaging uningan akidik niki ring kewentenan Yayasan Mandala Suci. Yayasan Mandala Suci puniki visi saling misinya niki belajar mendekatkan diri dengan ide Sang Yang Widi Wasa dengan jalan bakti yang sederhana sekali sepunika. Yayasan Mandala Suci niki ring tanggal 30 November niki sampun meyuso seriyo ngalas tahun niki. Ring tahun 2005 sampun terbentuk yayasan nanging paguyubannya niki sampun ring tahun 2000 nika dadosna sampun 24 tahun niki umargi. Yayasan Mandala Suci puniki niki bergerak ring bidang seni budaya agama lan usada. Ring seni lan budaya niki ngawontenan sesolahan cara narang sekali sapunika. Niki ciri khas caron narang Mandala Suci niki ngangen watangan sane akeh. Ring pentas niki ngange 30 sampai 108 niki. Nika sane ngayah dos watangan. Nanging yaning sane siap sampun ngayah niki wenten yang tercatat 750 orang kenten. Nika siap ngayah dos watangan. Seruning benjang dados makaryo gebiar watangan kenten. Ini ketujuan caranaran itu kangkat sami sampun uning nika sane becik pemahayu jagat pengeruatan jagat sudomalo bumi pratista nika tetujuannya nih becik margi nika kaping kali ring agama niki ngemariang persembahyangan yen riki nyebutnya melajah mebakti kenten arti mebakti sane sederhana sane nyambung sekali rahinone mangkin niki sembahyang bersama nalar usan nika ngwentenan taler upacara niki sekadi
mesangih masal, wenten pebayuhan masal, pewintenan masal nike dengan biaya yang sederhana niki. Niki sami nganutin Dresto Bali niki ten wenten lian-lian niki. Yen indik sekadi ring tri tekarana wenten palemahan, pariangan pawongan talar memargi niki ngemargian tali kasih niki semeton sami mukudio siki-siki wetan wantuan sarang semeton sane nikayang sane nenten mersidayang talar pembersihan talar ngwentanan donor darah sekade sapunika pemargi kaping untat ki kaping 3 diki ngwentanan usada niki sane paling akeh 80% niki semeton sane rauh niki dasarnya ngelah pekewah sungkan niki dasarnya sami usan rawuh mriki nas tuntunan dados polih kerahayuan mangkin ngantol dados rikis kade sapunika nika pemargi mangkin dados riki sami Yayasan Mandala Suci puniki sampun ngemargian pengobatan massal ring Bali ring luar Bali taler Jawa Timur Bandung kas niki wenten ring napi Kalimantan Timur boleh nika indik kewentenan niki anggota niki tersebar di seluruh Bali wenten korwil di masing-masing kabupaten nika pemargi in anggota niki kirang langkung wenten 7.000 niki kirang langkung niki anggota Yayasan Mandala Suci niki titiang ngangganing pasemetonan Mandala Suci ngaturang suksmo dahat niki untuk Bapak Nyoman Giri Prasto sane sampun ngewantu peseraman niki antuk Badung Angelus Buana niki suksmo dahat niki paling pisan nggih wantah menika gede mantan sedurung puputan titiang niki titiang wenten peparikan kidek niki ngajeng waluh jak Indomie meulam yuyu kesarengin toyo anyar toyo nyem rahajeng rauh Pak Giri salam rahayu tetap semangat setato mekenyem mele kopi di Kintamani jak serabi di Kediri Mandala Suci selalu di hati Pak Giri pilihan kami aye wantah menika kirang langkung tunul wih doh ring sangsane muasta sampurna antuk titiang ngewentenan atur naler penyangro riki sangkaning wahya diat miko mana sangkaning pranamya mana ngandap kasor titiang lunas gang reno pengampura kewentenan titiang keiwangan titiang niko sami jabai kacang katur mantuki semeton titiang sinareng sami maka wasanane ngatur maka pralinane ngatur puputan titiang antuk para musanti Om Santi 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 Om suksmo